So hi guys, ako din si Ben. Si Jom. I'm Guy. And today we're talking about secret place. So before that, mangutalas ako sa mga kauban if naa sila idea about secret place. So sige Jom, ano yung idea about secret place? Ano? Place na ikaw lang isa ka ng mag-istorya mo ni Jesus. Sige, para kay Jom, it's a place na ikaw lang isa or yung mag-istorya mo ni Jesus. About sa mga guy? Meron siya, warrior room. Warrior room. Oo, nakamarag. Dito ni may bata yung mga problems na nalauban sa Lord. Mga problems and all sa Lord. So, nakatry na ba ka na? Unsa ang feeling? Like, at first, marag bukat para sa iyo murag good. Pero once you talk to God about kung sa itong nag-burden sa iyong heart, kay murag i-release na nimo sa iya and oto ang iyang comfort, ang iyang love, ang nagkakairan. Huwag na kay kanta, di ba? So, nakakay-cover na song si Gaya about Secret Place. So, before ka mag-proceed, paminahan sa nato. Change
chains will hit the floor, broken lives restored. We couldn't ask for more. Here with you, here with you. I'm running to the secret place where you are, where you are. Listen to you all the ways you stole my heart, you stole my heart. Better is a moment that I spent with you than a million other days away. I'm running, I'm running, I'm running to the secret place. I'm running to the secret place where you are, where you are. Listen to you all the ways you stole my heart, you stole my heart. Better is a moment that I spent with you than a million other days away. I'm running, I'm running, I'm running to the secret place. So, ayan, no, talented kayo si Guy, no? Glory to God! Woo! And so, so Jom, no, kanus aka nakabalo aning term na secret place. Mga kanus baka nakadungog ano. Ano? Bago lang. Katong pagkabalo lang sa mga last Last year ba? Last year? Last month? last Sa last month lang, no? kay last month lang, ano siya definition, no? Di ba? Di ba, kay kanang last year lang si John Mark ano gid ba? Mark experience gid sa love ni Lord. Although di ba, kailan man ta kay Lord kay naanad man ta na since pagkabata. Naaman na sa to ang school, maistoryahan man na si Lord Jesus, no? Katong balay. Pero lahigi na ma-experience na to siya ba? And so, secret place, so itong ingon ni John, no, it's a place where kanang kamalanduhan ni Lord. No, actually, no, naa sa Psalms 91, or 31 sa taon na. Kunapot sa 91. So, sa 31, nakamutang dira na 31 ba to? 31:20. Ayun. So, in the shelter of your presence. So, other translation, no, secret place. No, in the shelter of your presence, you hide them. No, so, or in the secret place, God hides them. From all human intrigues. You keep them safe in your dwelling from accusing tongue. Ay, wow, no, ang secret place din, no, kanang, there is a verse na, diba, kanang, ang secret place is where gina-shelter ka ni Lord from mga, ano, chismoso. Di ba tama? Lang. Accusing tongues, oh. And actually, di ba, no? Accusing tongues, di ba, oh? You will keep them safe from accusing tongues. And na isa ka accuser sa tong life good. It's Satan. Actually, in another verse, giingon na he is the accuser of the brethren. No, day and night siya nag-accuse sa ato, guys. No, day and night niya ginabalik-balik ang ato ang guilt, ang atong mga sala sa una. And he's trying to disqualify us sa pag-serve kay Lord. No, kanalaban na pag na-fail na to si Lord sa una. No, day and night. So, if day and night ang enemy nag-speak against ato, so, let's tune in po kay Lord, no? Day and night. Diba? No, kaya kung 24/7 na gina-attack sa enemy, isa na lang, no, na and at times, no, abi natog si Lord, no? Abi natog si Lord na nag-consensya sa to, naghahatag og kanang mga burden, na mali mo sa nag-flashback Lord. Hindi kasi si Lord, it's always about kung ano gid si Lord kanagong it's about the new things and mga na wala niya gina-count ang past. So kung balik-balik ang imong past, tapos abi nimo si Lord ginapakonsensya ka, hindi na si Lord. It's the enemy, it's the accusing voice. No, so kana the Lord, no, in the secret place ginat-cancel ng Lord. And maalala ko itong mga times before. Sa ako, ang secret place ako before is katong para sa job place na kung asang mag-meet ni Jesus. And para sa literal na place na nabubi kwarto sa una ba, tapos mato kong basihan kung close with the Lord or hindi. Isa sa akong mga basihan kung okay ko with the Lord. Kay every time masulod ko dito, marahag amot na ako nakatry man. Basta mag naa siya dito.
No, tapos, pag makamali ko, murag wala siya dito. Although, tinuod siya, pero wala pa na ako nasabtan. Ang deeper pagid na ni Ban, it's more than a place. Napa sa Psalms 91, guys. No? Kato kay about mo to sa Kissing Voice, no? Kira mo? No? Yun na, padayon na mo, guys. Padayon na po ni. No? So, nakabatang na rin na whoever dwells in the shelter of the Most High, or kung kinsa man magdwell, wala man na magdwell, no? Sa magdwell, guys. Magdool or magstay. No? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Na mauday na restless at times, no? Mauday ka na anxious at times kasi we fail to dwell. No? Wala ka nag-dwell. Dili siya visit, no? Kahit ba nagsa mo visit ka Lord, pero dili ta mo stay. No? Sana all nag-stay. No? Gusto ni Lord ka nag-stay. No? Actually, no, si Lord ga-stay. Kita tong wala. No, kita tong wala. No, pero gusto ni Lord nag-stay ta. Kasi whoever dwells, no, in the shelter of the Most High, no, dira na po sila maka-find rest. And the Lord wants to give you rest. So naalala niyo tong paghimo niya sa tao after 6th day, the Lord rested. So ingon pa ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for Sabbath. Okay, after sa 6th day, ito niya ihimo ang Sabbath. Meaning we are supposed to be in rest. No, although nag-work ta, God wants us to have rest. And God restored that through Jesus. So amazing kaayo. Kaya wala na ko na-realize na ang secret place is more than just a place na kung asa ka mag-pray. Wala, amazing kaya na. Diba, sa unang panahon, si David ba? No, sila mag-ato sa temple, mag-ato na sa temple. Si David says sa verse, better is one day in your courts. Kanagong mga temple courts than 1,000 elsewhere. Nga. So, literal temple to siya. Ang karon, kinsa ang temple ni Lord karon? Kita. Diba kita? Wow. So, gina-carry actually na to ang secret place. No, kanang kung asa ta, naa si Lord. Kanaman ang spirit sa to And ingon sa Bible, kung asa where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Boom! No, so, nganong dili man ta free sa mga issues sa life? Nganong kaya? Because, naay mga nag-cloud sa to ang thoughts, naay mga lies, na dili gusto sa inyo makita nimo na the Lord can dwell in you. Na si Lord nag-dwell lang sa isa ka place but not in you. Nimo na niana gani si Lord sa isa ka verse na I will not dili siya mag-dwell sa something na built sa human hands. Nakabasa ba mo ito? Na heaven is my throne, earth is my footstool. Makahimo ba mo si Lord, makahimo ba mo place kung asa ko pwede? Kasi wala may place na gimo si Lord. Like, isa ra ang gimo ni Lord na iyang image, out of His image, diba? Kita ra. And it's us that He wants to have Him. No, He doesn't want the temple that we built to have Him, ng church or mga church building. He wants us. No, we are the church. And He wants us to carry Him wherever He go. Now, amazing kay bisan asa ka, naka-access sa secret place. Bisan na sa tricycle o naka sa work. Ma-realize mo ba na, hey Lord, naman ay kadiri. Naman ay kadiri, Lord. Thank you, Lord God. So, actually, isa ka na, freeing gid kay siya. The moment na nasabtan ako na siya, never na ako nakaisip na biyahan pa ko ni Lord or biyahan pa na ako sa Lord. No, kadi naman, paano ko makabiya siya na siya sa kuha? O paano siya makabiya sa kuha if na ako sa iya. No? So, like, may covenant magod na kay Jesus, gibayaran magod ni Jesus tanan. Gibayaran niya. So, ang trust na to na kay Jesus, dili sa to ang failure, sa to ang kung panagsa, pag mag-fail ka kay Lord, gibayaran ako ni Lord. Dili man ikaw ang nagpakamatay sa cross. No, dili man ikaw ang nag-fulfill. Si Jesus man. That's why, ingon sa kuan, ingon sa 1 Corinthians, okay na mo guys? Marala tagas to na. Okay na, para madamay sila. He will also, si Jesus sa verse 8, He will also keep you firm to the end. Ngayon, i-keep firm ang ni Lord till the end because you are His. Kung na ma-realize mo na, kay Lord naman day ko. No, kay Lord naman day ni. No, kani ato ang temple, atong body, dirita na place na gamit with the Lord. Manang ala sa Bible when 2 or more people gather together in His name, His presence will be there. Kaya si Lord sa kuha.
si Lord kay Jom, dapat si Lord sa mga like, wow. Tapos kanang mag-connect ko ng mga thoughts. Amazing kayo na guys kapag kanang nag-walk ko ta sa sa reality, sa gospel ba. Kaya pag tapos mag-connect lang ang mga thoughts, no? And then happy me mag-discuss kay Lord. Dati weirdan ko mag-discuss kay Lord. Naman ni si Jom. No? Weirdan ko na pero kaayo. Pero karong nindot mo dai, nindot dai. Enjoy kayo. Pero enjoy ka. Nindot dai and maka-happy siya and knowing who you are ba. It's not about what you have to do. It's about who you are in Him. Kasi out of who you are in Him, pag masabtan mo na temple ka ni Lord, alagaan mo na ako ng temple. Alagaan ako siya. Kasi dili may mag-meet ni Lord. Like, example naiman mo na ako, wala ko iman kay Jom. At yung time na nag-games ko ba, okay naman mag-games mo, pero kanang, tingala ko, mag-pray na ako, mag-close na ka sa eyes, ang games ang sulod sa akong otok. And so, one way na maalagaan ng temple is to filter ang atong ginatanaw. Not because sala to dayon, but because I don't want to think of anyone else other than Jesus, no. Even when I think about people, I want to think about them through Jesus, so that I will not think of evil about them, di ba? So, kaya anyway ba yung accuser, no? Tapos magdamay patag-accuse, no? No, di ba dapat kay Lord ta na dapat I mean like dili siya I'm not saying na standard din ako, pero kanang we should be doing what God is doing. He's not accusing anyone. No, He's not accusing you too. No, He's telling you that He can live in you. No, mo ginagawa sa ipa ni Lord sa to that He can live in us. Pero ang isa ka question mo arise kapag nga na gikan sa accuser ba? Na how can God live in you na makasala ka man ka? Di ba? No, how can God live in me na dili mo gid ko para sa uban nga na ka amazing ka Lord, ka faithful. Basi siguro wala kay ministry, wala ka sa church. Kasi ikaw tong taga Sunday na sige ikaw to. Wait lang. Kanang thought na taga Sunday magsimba ta ka Lord. Tapos pagka Monday, Tuesday, wala, no. Nga na mindset, no, it's kanang nag-root na siya sa thought na nag-root na siya sa belief na dili ka temple ni Lord. Because if you are the temple of the Lord, naagid siya with you all the week, no, 24/7. No, amaze na lang ka Lord, thank you na sa kuha. Good. So kana guys, so we pray na masabtan po na naan si Lord sa mga. No, everyday naman siya ginasabot. Amazing good guys siya, amazing ba guy? No, so kana sa pa ako ingon. Yun na kayo sa ingon Jom. Wala pa. Kasi si Jom last year namin nagkaila pero amazing kaya siya. Glory to God. Daghan na gina-reveal si Lord sa iya. Daghan na gina-speak si Lord. And si Guy, since birth. Kaya nadugan na siya Christian. Pero daghan pa gina-teach siya si Lord sa iya. And even ako, 2012 man ko naka-try og kanang na-encounter si Lord, naging Christian. Pero it was about 2 years ago na naklaro gid ba na hindi na din ma-separate ni Lord. And happy ko for the past 2 years, no, ako fire na close day kay ni Lord. Pag tanaw nimo sa salamin nan kita niyo ang temple ni Lord. Di ba ano kasi mo ginano John pag tanaw ka sa dili man ni narcissist na kuan. Pero kana mag-salamin mo. Temple ni Lord. No, temple ni Lord. No, so dati puno ko insecurities, pero karon ma-amaze ko seeing myself, no, temple dito ni Lord. There's something good guys ako despite of who I was, and that good is Jesus. No, He is in us. He is the hope of glory. So kato lang guys, we pray na that you will seek Him, that you will not just seek Him, pero understanding mo that He lives in you, and He wants to live in you. Kapag wala pa feel mo, wala pa nabuhay mong faith kay Jesus, you just pray with faith. No, you just pray for faith. No, Lord, ikaw man naghatag sa faith, Lord. Help me to believe in you. Help me to believe that you want to live inside me. Help me to believe na qualified ko. Help me to believe na holy na ko sa imo ha. Help me believe na forgiven ako. Kasi ang reason man nagihatan ni Jesus ang life para malimpihan ta, di ba? Hindi man pwede mag-dwell si Lord sa hugaw. So since then wala ga-dwell si Lord sa man because of hugaw.
kay hugaw ta, no, bisan pag unsa ta kabutan, hugaw kita. Ingon sa Ephesians, wow, thank you Lord. Gawas na yun ba? Ingon sa Ephesians 2, no, nakabutang dara na, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live, when you followed the ways of the world. So patay kita sa una. And then Jesus came, i-remove niya ang, kaya unsa ba, ana sa Bible, ang power sa sin, ang sting sa death, power sa death nasa sin. So Lamb of God who takes away the sins of the world. So ang gimo ni Jesus, i-take away niya itong sin. So di na ta patay sa Ephesians 2 man God, we were dead. Di na ta patay, alive na ta kay pag take away niya sa sin na to, He can put His Spirit back inside us na kanaligihan naman ta. And now dili ra siya kanang muhawa, balik muhawa. Kuan gid siya, He can put His Spirit, covenant na siya through Jesus if you firmly hold it to the end, bitaw ka na mo believe ka every day na naana si Jesus and He will never leave you or forsake you. So kato lang guys, pila talaga kato lang guys. No, akto lang no. So I hope na bless mo, and then I hope it gave you hope and it kanang empowered no ang inyong faith kay Lord, that you would start believing that He lives in you. And even asa mo, you can be in Him. San asa mo, you can be in Him. The place, yung na where you, kind of alone na mo with the Lord, no, it's in you. So, so before we end, we just want to pray for you guys. So, Father God, thank you sa naminaw, Lord. Thank you kay Jom and kay Guy, Lord God. Thank you, God, because you live in us, Lord, because you paid such a high price to redeem us, God. And we are not the same person as we were before. The old is gone, the new has come. Lord, we are not in bondage to sin. We are not in bondage among past, Lord. We are free. Lord, we can live holy. We can walk holy. We can walk in love with you, intimate with you, without shame, without guilt, without doubts, oh God. And God, if naamay kanang faith na weak pa, Lord God, or nagalisod pa siya o grasp ani na butang, God, I pray for your grace to empower that person, Lord God, to increase, Lord, the faith that he has so that he can believe sa tanan nimong gihimo, Lord God, sa tanan nimong accomplish na sa cross, Lord God, sa tanan nimong gi-accomplish na it is finished, Lord God, it is finished, oh God, and we want to live there from that place, oh God, kung asa gihuman na nimo, Lord God, tanan, Lord God, and drop me mag-grow. Thank you, Jesus. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. I'm running to the secret place where you